Go play. Sino naman? Si Earl. Uy, ka! Panado! Sige na ha. 7 seconds ba? Yo, sige, sige. Oh, sige na ha. 1, 2, Istorya Sabay ko lang yun. Yun, sabay, hindi lang ganggo. Ang mechanics is nose to nose. Mag jack and fork. Kinsay man nose to nose. Ay, Ready na ha? Ay, humpyan na lang ang mabili. Ang malahi mo. Sige, sige, sige. Sige. Sige na. Ang challenge ni Earl is rap Justin Bieber song in 7 seconds. Patay ka. Wala daw sabihin kay Kaki. Sige, otro. Trial ba to? Trial. Okay. Sina, oy. Sayo na tayo. Oh, ayan ang sunod. Fine lang na. Mag-ihap ko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige. So, ready na? Random naman lang ito. Yan, kuan daw yan. Make a bun. Ha? Hot dog? Nakalabil nila. 2, 1. Okay, humpyan na. Ulit ko. Ban! Pan ba pan? Ay, buon. Sina, humpiang na! English na. Humpiang! Humpiang! I. Kasi Aisa. Go, boy. Ayan. Ayaw ko. Ano hayaw? Ay, 4, 3, 2, 1. Humpiang makulog bahayang! Ikaw nakalayo. Magbato-batopin mo gago. Nakalayo. Sige, gana. Run. Iyayaw. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap? Dawa dapat maghumpyaw. sige na! Si Kim na! Oh no! Ikaw na! Magbuot ka! Kim! Kim na! Kim, ebidensya Kim. Kim, ready? Seven na giniya, wagit kay mahimuan eh. Pasahon sa. Go out, knock to the door, open them, and ask if Joanna is here. Daganan yung video ato kayo sa punta. Ato nito. Tok-tok. Pangutahan ka ba si Joanna? English yung... Oh, 7 na ha? Wala ba ulit mo? Go, oy! Dito na. 1, 2, 3, go! 7 na, 7! 6! Joanna! Pultahan na sa generator. Malabi ko naka-Pacific na pultahan yun sa... Sige, go! Madere. Sunod, si Moy Moy. Kani sayon na door. Nama. Oy, wala, oy! Yaboy. Sing Taylor Swift song. 1, 2, 3, start! 7, 6, 5, 4, 3, 2, Oh no! 1! Wala! Homyang! Dapat tabangan natin si Aaron. Humpiang makulog. Lumahayang! Uy, ang malahe mo, ha? Humpiang makulog.
Okay. Ayaw mo pang samur ba yun? Bayan! Kaya ko yun. Pagkano mo ba? Oh my God! Oh my God! Pare, mahal mo raw ako. Karoon na may kamot. Oh, sige. Oh, sige. Sunod, next level naman ta. Hoy, Earl, ready na ba daw ka, Earl? Level up man na, oy, level up. Saliyo, ismak saliyo ka na. Talaga? Oo. Sige na, sige na. Si Earl na. Earl, ready na ba daw ka? Hoy, sayon, naging kayo ni Earl, promise. Di na ako mag-ingon ha, diretso na. Ismak saliyo ka, naroon na eh. 1, 2, 3. Touch everyone, said everyone ha. 5, 4, 3. Okay, ayan. Oh, ayan na, ayan. Sige. Ayan, ready? Oh, sayon, naging gaya niyan. Skrilla man ka, no? No? Cum laude, no? Oh, sige. 1, 2, 3, start. Name all vowels. Run. Kaya magpag-isip. Hoy, time na, time na. Sige na. Sige na, humpya, buisit. Mukis! Bawal! Hoy, Iba nato sa CR. Bawal kasi mag... Sige na. Yak, alam. Yak. Ano may magungahit ang bangas ha? Ay, masabot tayo! Ay, masabot tayo! Sige na, sige na. Ano daw? Humpiang makulog mahaya. Sige, sige. Okay. Humpiang makulog mahaya. Come on, girl. Yan, hindi na kayo. Sige, ikaw na 150. Pogi. 150, Pogi. Ay, let's talk. Yak. 何お前はもう死んでいる。 Sige, na. Si Kim na, si Kim. Si ako. Hoy, sayo na kayo ng imo, book promise. 1, 2, 3. Name 7 clothes shops. 7, Sarah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, nabuhusan na lang. Binigyan ka naman lang. Unitap. Unitap. Kasi clothing na unitap ba yan? Sige na, umpiang na. Umpiang na. Pogis. Pick me up. Binasak. Sige na. Mapindi ko yan. Yo, makulog bayang. Dor! Luoy kayo ka, Dor! Dor, luoy ka na! Burikat! Para ka to. Yak! Pangat guard, pangat. Yung mata para na-pressure mo. Ay, kahanga ko! Sunod. Dor, ikaw na po, Dor!
Oh, kani. Start na? List 5 activities you can do in a cinema. 7, Concentrate, eating popcorn. 5, 4, 3, 4, 3. Say eating juice. Say eating juice. Buisit ka. Pinakain pala yun. Uy, asularan. Asularan. Sige na. Inuuya ba yun? Sige na. Buisit. Sige na, umpiyag na. Si Makalisa, marang 7 seconds niya. Ayaw din. Nagsamot-samot. Umpiang makulong mayang. Dor, break si Earl. Gay, wala abal ka rin ba? Ayaw, hindi ako. Paliara mo tayo bangas. Ayaw na lang. Ay, dali, oy! Okay, okay. Una ka na nato, Mia. Ayaw na lang. Ay, sige, Magkubago bango. pa kami ko.